La Banque d'Algérie ne définit pas de plafond préalable en matière d'injection de liquidités. La Banque d'Algérie se tient prêt à partir de début février 2016 à injecter des liquidités dans l'économie pour accompagner l'expansion des crédits sains à l'économie, pour financer les investissements productifs et pour financer également les PME. Et les banques devraient, à mon avis, parallèlement développer leur capacité de mobilisation de ressources, puisque nous venons de le dire, la monnaie fiduciaire en circulation représente à fin octobre 2015 29,9% par rapport à la masse monétaire M2. C'est un ratio très élevé, mais c'est un ratio qui indique que les ressources intérieures potentiellement mobilisables sont importantes. بما أن ميزان المدفوعات لسنة 2015 سجل لتسع أشهر من سنة 2000 الأولى لسنة 2015 سجلت يعني عجز في الميزان المدفوعات، وهذا أدى 20 مليار، تكلمنا عن 20 مليار دولار يعني كعجز للميزان المدفوعات الجاري. هذا يعني عنده تأثير مباشر على مستوى يعني الريزيرف شانج، يعني مستوى احتياطي الصرف العملة الصعبة اللي هو تقلص نسبيا. المؤشر الثاني هو أن الانخفاض سعر البترول اللي استمر في سنة 2015 وبدأ في 2014 عنده تأثير يعني مباشر على مداخيل يعني الميزانية، وهذا أدى إلى عجز أكبر فيما يخص عمليات الخزينة في 9 أشهر الأول من سنة 2015.